Kalaer kabajur kalapan kelem ya kiding kibadan harut ka surok ba Shillong bypass. Bat kabala pelong ru ya kawai kakali kamai syagwati. Ban mat ya ka Jingjulor. Katai ka Jingshah la antat bakalaja haka arp sautarik gulber haka por kumba arba JAA. Hajan ka office ICAR Yam Ribhoy district. Katai ka kali kadai kabawan na ki benta silchar ban lai syagwati. Bat snewbok kala sya penjulor haka jingkelem ki Diengbah, ki basya password haka laer. Henry amsyam ladon kano-kano ka Jingshah ka basngausi. Namar syuaban kelem ki ding, ki nongsyong kali kidang mi na kali ban lej rut nong. Bat kila lait na ka jing mensau. Oh, ni. View ni dah. Ulah ya.